Gaelcholáiste nua de Bhaile Átha Cliath, Gaelcholáiste Synge. Scoil lán-Ghaeilge, nua-aimseartha, ionchuimsitheach agus an Gaelcholáiste Synge. Den chéad uair in Bhaile Átha Cliath dó cethar sé a thug agus na ceantair mórthimpeall tá fíor rogha ag taighde ganis. Lán-Ghaeilge Gaeilge, bor fiabhs acadúil, réimse leathan ábhar, gníomhaíochtaí seach curriculum, taithíocht farsanta de Ghaltaí, ag cileóra cultúr agus oidhreachta. Tuilleadh postrí Gaeilge faoi fiche trocha. Ag olbhú daltaí don céad céim eile. Té dangáil linn le tuilleadh eolais. A new Gaelcholáiste for Dublin, Gaelcholáiste Synge. A modern, inclusive Irish language school close to home. For the first time in Dublin 2, 4, 6, 8 and surrounding areas, families now have a real choice. Irish language immersion, academic excellence, wide range of subjects, extracurricular activities, personalised student support, celebrating culture and heritage. More Irish-speaking jobs by 2030, preparing students for what's next. Get in touch with us for more information.